malam HINKHO chanara nabon chawin kahinlim kitve Themgao Elijah wa na la towa omjowa ama khela Themgao wa hungpang Themgao Elisha in thil kidang Abol hola a Meithainu Thaotwi a hi lo le Elisha in meithai vai cha akithopi Thusim tunin anangai kinote nikhat hi Themgao Elisha Samaria khopi a achile Themgao ho chapate la a pasal khat jinu Elisha henga achen akap jengin kapu na sopa kajipa chu athitan nangman het sabangin kajipa chu pakai ging ta mi anahi ahin tu hin asumbat na pan kajipa sumbat mana so avuldin kachapate ni ke puiding agon ahunge ati hechon Elishan ipi kabol pi dingham sejin ina ipi na nei jamtin adong tai hechon Meithainun kapu imacha ka nei poi ahin Olive Thaotwi bel neu khat se bo kanei je ati chuin Elishan bel keu nala thei chan na hing na komte henga ngathumin lang hin kela in chuteng na chapate ni to in sunga lu nun kot pi kamun lang bel keu ho sunga chan Thaotwi sung ovin khat adim teng le aban banin tung do paijin lang bel ho chu abe ka in hiti hin gabol tan ati hichun amanu jong achi paijin in sunga achapate ni to alu nun kot pi akamun Olive Thaotwi bel neu cha chu adamun achapan bel keu ahin dablu zo si achun asung dim thu e hitia chu abol bor jeng ule bel zo se la adim tan Meithainun bel keu hin choi bedia aseile achapan bel abeitan hichi achain ahitai tin asejin bel chu asundim ule hichun Thaotwi jong akang tai hichun Meithainu jong ahungin Elisha za athu umdan chu ahung seile chuin Themgao Elishan chenlang Thaotwi chu gazo in lang nabat jo se sado jengin chule na zu mo chengse chu nangle na chapa na ne hlona hin na nei khamse hlona laiding ahi tin asepi tai chuin Meithainu jong achi in Elisha in asei bangin agabol tan hi